given me the power to express myself, to love freely, to love gently, with every fiber of my being, to love freely, to love gently, and accept the circle of feelings. Beautiful world is made of. Dom je mjesto gdje su oni koji su nam najvažniji. Naš dom je u ovom regionu, sa vama i uz vas. NLB Grupa, za sve što dolazi.